wakatidzikinura nomupiro wakaishokosha. Kristo ndiye wayayanika yakativaibwa ngatije ichingwa ichi chechokwadi ijesu akatida kushikira kukupedzisira ngatendwe nganamatile aene mbiri nokukuru nokusinga peri. Alleluia, alleluia. Mwari tinotenda makati pa Jesu chingwa choupenyu chizere nomunakirose unoguzikanisa madiro aninaniose Jinura moyo wake jinosona mbazakatira inyasha kununura manukurufundu nokuwaponesa nenzasa Jesu tishitse kumabiteguza kulenga nukuwane narini Eucharistia Sunday, Jesu pachake anotirapa, anotirangela jirijose, anotivisa ojose, jinoroe sana. Jinona moyo wake, jinosona mbazakatira inyasha nutifu nokuwaponesa nenzasa Jesu tishitse kumabiteguza kulenga nukuzamyeri naini Eucharistia Sunday, moyo wa Jesu ngaurumizwe, ngaukudzwe zvino nemisi yose. Zvinona moyo wake, zvinosona mbazakatira inyasha kununura vanutifu nokuwaponesa Jesu mutishitse kumabiko makuza kulenga tukuzafemi nanini mukombe woruponeso watinoteketera nechingwa chatinomenura chinotiita vamwene ropa nomuviri wa Kristo zvinona moyo wake zvinosora mbazakatira inyasha kununura vanutifu nokuwaponesa nenzasa Jesu tishitse kumabiteguza kulenga tukuzafemi narini ngatitende Kristo wakatidzikinura nomupiro wakaishokosha Kristo ndiye wayapasika yakativaibwa ngatije ichingwa ichi chechokwadi Jesu akatile
sikia kukupenzisia ngatendwe ngana matwe Alelemi nukuru nokusinga peri Hallelujah, hallelujah. Tatenda. Thank you very much for watching. I hope to see you in the next video of the Homemade Hymns playlist by Lady Mook. Tschüss.